Fatal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai so tapo inga tama matina matua malo le soifua o semel fa. Talafalava le fo tai ao Samoa o semel fa fonga o sfa o poponga o talafo la le tio polinisia. Tala toi turi loa le ngata ina fa malo lo le pulisili ma se vai ngol o fainga renga le South Pacific Business Development le SPBD. Ai o le tau fia o le whainga o ai tala futupe masani ai, ma leo o ai fo'i, ma la lato tufanga wha ailunga wha altau sanga le masina talua o iuni, talu su enga o lo whaia nei loto i whale o le fo'i pisini si le tunu. O le whale tonu le ua whai tau sanga o whaia iai su enga sa vanga o tustala peitai. O le toi le langa ane ilunga i le tala mua media, ma o tato whaali liwina le lato wha maunga o le vai o sonei. O ta uai o le masina taluai, no o mai ai le whaulu o ngā ruenga le SPBD mai Amelika. So o mai ai ma le whaulu o me tau tupe le businessi ma le tangata poto whaapitoa i to mai whaona po nei po le IT. Ma whaasolo ane ina leo o le fufuanga mo le tufanga whailonga whaaltau sanga masani ai a pa anga au whai businessi e ui ina sa whaawau pea le nā ngai whanua a le businessi no tupe le ai tonga. Matala no ai leisi tina i le talamua i lona whaanonoa, talu o leva o na tapena mo le tufanga whailonga ai wale e tau no. Ma whailoa atu i ai, e le pulenga le vai aso talua i le tau fi ai o le whaingau ai talafu, ona o le whaale tonu o le loto i whale o le pulenga. E nisi o tala, o le ali isaina lea na tau mawhai e ave whaasoli tu la fono le pusa fi ngota o tu ainga o siku kamba SS e pe o funga o mamao o maisu i lona tunuu, e iai lona a inga Samoa, sa tautua iai, ma tausi i le whai tau sanga talu o na tau nuu mai i tātua tunuu. O le sunga a King Ping Yan, o whaamao nielan soli tu la fono, whalpuipui le ona masina i tan malala. Ai a mangalo o whaafo i lona tunuu, o le afitau ia mawhainga malo longo le Christmas ilo o lua wha, le tau nuunga o lana misiona i Samoa, pe tai. O le maftanga lea li isaina malona a inga Samoa e peo na moli mawina e tato watamua i li silia i le whātau sanga taluai. O se ali e loto a lofa tele e peilawa o le tautua a le taule a le a Samoa. O le moli maufo le naltina o le a inga ai o lana maana mea sa la whaatasi i Samoa. Pei tai o le whaasalanga watu inatu i le atama saina whai pisini si talavou o le a motisi ai fo i mal maftanga i lona a inga Samoa. Na ta uela na pa anga i stato whaatalunanga i tausanga utona ai, e talo sia e sala tupe sa whaasalanga, pei ta il whaai onga whaamsinonga, ua, e le ngata ina whale pui pui i le ono masina, ai se lau tolu sfulua whetala le sala tupe tutongi, ma toe whaafoi ilo nā tunu upe a mangalo. Na amata le fua al whaamsino ma le sfulua masina whale pui pui, pei ta i obinga le leo le tamasa ina talavoulea, ua ava ese ai le lua masina o lona whaasalanga, ava ese le silua masina i lona vave i oi i molianga, ma le silua masina ava ese i le vaaifa al tangata al whamsino. E ui i le fina watu al tamaita i loia, miro lui na tulai mo le tamata la vau asia la nei, i molianga o le tau mawhai e tongi tupe le official tutor i le 5 fetala i le tausanga lua o. Peta e manatu le whamsino, o le whamsino ngā whaitu malo Judge Schuster, e onga tele molianga ia, e ese mai molianga o le taumwhai ave whaasoli tu la fono fi ngota le esilia le miliona tala se tupe mawai. Inisi o tala o solo lava Samoa i le televamve o le laulangi o iei nei i whasota inga tau telefoni e peon whaalau ilo ai nei el company telefoni le Digicel Samoa lana 5G mo ana pa anga o lo umia telefoni 5G ai maise o lato o lo lala i le vili o le falo le malo le fol nupi fa le tate ma le Frankie Mall no fanga mua na so tanga i le 5G i le famtalang fala wa itele le Digicel ama tamai le malo si anga le 4G mo le la sanga ua whaasolo tune iai e le ngata le sawa ai of sota inga ai o lisi fo ila sanga i lumo o onanga maua e o tātou tangata mai telefoni fe avea ai. Tala toi tuli loa il whaamamaunga i o le pepesi o le dengue fever i Samoa talu mai le vai aso luas fuluono po le aso luas sulfa i le aso tolu se fulu yuni lua o lua wha ma li potia mai il vai le Health, Security and Disease Surveillance Division e wha se lau 5 fuluono lava le awha i tangata Samoa o whaamamao nia le PCA siama talu mai November lua o lua tolu ai o le vai aso whaamawina i li poti le nei
e se fulu isi tangata fau na whaia suenga ma wha maonia le mawai o le siama dengue fever, hei tai. E le ai lava se isi o maliu mai ai i le pepesi o le wha ma i o mai i le taimi o le wha maumaunga o ta wailunga. O le tele o tangata afia e le vau le lua se fulu i le lua iwa tausanga le mātutua. Ai o wha mawina e tele lava o tangata o PC e le siama o le dengue fever o lo oi no whanga i pia po le pia urban areas ma vaenga i mātu i se sifo o upolu. Talana, o le nei tai au e manuia taurumanga o le nei fo iasa.